Sada bih u ovom delu razgovora voljela da pređemo na ono što je najpoznatije kada govorimo o ovom epu, a to je ta 6. knjiga u kojoj se razvija filozofsko-teološka poema koja ima veliku prepoznatljivost čak i van Mahabharate, a to je Bhagavad Gita. Evo, vi izgovorite možda jedno, možda ćete bolje od mene. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Ali mislim da ja to neću tako uspeti. Nema ali možemo reći samo Gita, je li tako? Može to je, Gita, to naravno, je mislim, svakako... svi kažu Gita i odmah znaju na što se misli. E sad, tu bi zaista trebalo sad da se zadržimo nekako tu možda i malo duže, jer to je onaj trenutak kada već počinje sama bitka koja traje 18 dana na polju Kurukšetra i tu će se kao glavni junak izdvojiti Arjun ili Arjun, kako sad tu takođe postoji dilema kako ćemo ga zvati, ali vi kažete Arjun, pa ću ja to naravno poštovati, koji će negde biti taj centralni lik pred kojim će se javiti ta dilema. Hajde da, s obzirom na značaj i na prepoznatljivost Gite, da nam prvo objasnite šta je u osnovi te filozofske teološke poeme. Dakle, šta je ono što je njegova dilema, šta je njegovo biti ili ne biti i možda bih nešto kasnije voljela da uporedimo sa nečim što je bliže našem kontekstu, a to je recimo biti ili ne biti vladike Danila, tako u Gorskom vijencu, da bi to možda moglo da onima koji nas gledaju malo to približi. Treba da dođe do bitke Arjuna, dakle, inače samo da ovde pomenem, naš pravopis nije normirao to za sad, da se nadamo da jednom hoće, dakle, dotad se zaista koriste različiti oblici. Izvinite što peknem sam, isto kao i ovo dharma, dharma i postoji tu više varijanti. Da. Jeste, da. Pa on gleda, dakle, pred bitku, gleda s druge strane polja protivnika, ali ti protivnici su njegovi bliski rođaci, najbliži rođaci. Tu su njegovi učitelji, jel, kao već pomenuti, i on sada ima nedoumicu, da li da on zaista ide i da ih ubija. I to je sad negde nedoumica između onog šta je dužnost kšatrije, ratnika, i onog šta je dužnost prema rodu. I on je očajan, on je negde i pred tim da odustane od toga, kaže kako mogu, jel, da idem i da počinem, jel, nešto takvo. I sad opet nam možda pomaže malo da stavimo ovo u jedan komparativan kontekst. Dakle, pošto je ovo ep, u epovima je to vrlo često da je junak stavljen pred izbor. Ahil, recimo, to znamo, bira da li će imati kratak ali slavan život ili dug život bez slave. Ili recimo u jednom fragmentu starogermanskog epa junak Hildebrand, stari junak, je izazvan na borbu, to je jedan mlad junak Hadubrand, oni su ispred dve vojske, on shvata da je zapravo Hadubrand njegov sin, koga on nikad nije video, i sad da li da odustane od borbe i ispadne neko ko nije junak, ili da se bori i ubije svog sina, jer je on ipak stari, iskusni junak. I niz, dakle, takvih primjera može da se nađe. Epski junak uvek bira ono što vodi ka slavi. To je matrica prosto. Da, dakle, slava, pamćenje, ali ima, vi ste pomenuli vladiku Danila, ima nešto što je još sličnije, i to poređenje je već pravljeno knez Lazar pred Kosovsku bitku, kad dobija nebesko pismo. Dakle, da li da bira carstvo zemaljsko ili carstvo nebesko, i on ovde, dakle, bira nebesko carstvo. Tu sad nije junačka slava, dakle, tu sad imamo uticaj hrišćanstva, i to je na neki čudan način sličnije Giti. Dakle, i ovde možemo da prepoznamo nešto što je jedan epski obrazac, ali se onda tu, dakle, u taj epski obrazac uključuje, dakle, jedna religijsko-filozofska povest koja zapravo treba da Arjuni pruži podsticaj, ali i objašnjenje zašto on treba da ode u borbu. I tu sad imamo nekoliko nivoa, jel, gde Kršna kao vozar njegovih kola, jer oni se... Možete samo da nam kažete, molim vas, Kršna je šta on misli da je Kršna? Dakle, u kojim su oni odnosima, jer Kršna je, koliko znam, u rodbinskim odnosima i sa jednom i sa drugom stranom. Jeste. Da, on ima tu, dakle... Neutralnu neku ulogu. Neutralnu ulogu koja se negde ispostavio da i nije tako neutralna, malo dvosmislenu ulogu. On je rodbinski povezan i sa Arjunom.
a u tom trenutku on vozar Arđuninih kola. I kasnije u toku Bhagavad Gite se Arđuna njemu onako i, kažemo, izvinjava, jel, što je mislio, jel, da je on samo običan čovjek, jer oni se zapravo bore u tim kolima, kao i homirski junaci. On njemu pruža zapravo postepeno nekoliko razloga zašto bi trebao da radi. Sam po sebi svaki od tih razloga bi bio dovoljan. On mu prvo kaže da je to dužnost kšatrije. Pa, kao ratnika. Kao ratnika. Pa mu onda otkriva nešto više. Otkriva mu da nema potrebe da žali one koje ne treba žaliti, jer niko ne umire i nema trenutka kada niko od nas nije postao i neće postati, odnosno da postoji razlika između tela i besmrtnog sopstva. Pa onda se ide i dalje, pa govori o putevima kojima se može doći do spoznaje neke više stvarnosti, jer Arđuna ima individualnu perspektivu, Kršna mu sad pruža jednu perspektivu koja je šire, pa mu govori o tim putevima, put znanja, put delanja, put predanosti, karma, džnana, bhakti, ali sve su to, da kažemo, sve su to različita učenja. I sad, kažem, samo po sebi svako bi moglo da pruži motivaciju, ali Arđuna opet pita, Kršna opet objašnjava, ali samo učenje negde nije dovoljno. Ali koliko je bitno što je to dijaloška forma? Kao odnos učitelja i učenika. Da. Što se recimo javljaju nekim Upanišadama. Da, isto. Da. I mislim, ona se nekad i zove Upanišadom. Da. Gita. Vrhunac je zapravo kada se Kršna razotkriva kao božanstvo, kao Višnu, i to ne tek kao jedno među božanstvima, nego kao vrhovno božanstvo koje u sebi uključuje i sva ostala božanstva i ceo kosmos. Dakle, dotad imamo učenja, sada imamo otkrovenje. Jel? Da. I kaže se na nekoliko mesta da je to u istoriji hinduizma prvi put da se vodi razgovor između onoga što je čovek i što je božanska inkarnacija, ali tako? Ima tu nekoliko još stvari koje se javljaju prvi put. Tu se recimo prvi put uvodi koncept avatara, odnosno Boga koji silazi među ljude u nekim ciklusima, i uvodi se taj pojam bhakti, odnosno lične predanosti Bogu, služenja Bogu, ljubavi prema Bogu. Čak i ovo sa ovim delanjem iz prethodnog dela Gite, i to je nešto što je onako pomeranje akcenta, jer ako se gledaju Upanišade, one govore o kontemplaciji. Jel? A sada se govori o delanju, dakle nešto što je bliže kšatrijama, ali delanju kakvom? Ne treba prijanjati uz delanje, ne treba prijanjati uz plodove delanja, dakle, sticanje ili gubitak treba da budu isti. Dakle, radi se ono što je sopstvena dužnost, ali bez očekivanja plodova. Dakle, to su sve neki novi akcenti koji se javljaju tu i neki kažu, zapravo Gita nije osnovala neku svoju školu unutar hinduizma, ali ona je objedinila hinduizam. Posmatrano iz ove indološke zapadne perspektive, tu se nalaze različiti slojevi, dakle, nešto što potiče iz Upanišada, nešto što potiče iz joge, nešto što potiče iz nekih drugih škola, onda nešto što je novo i sad tu dakle, opet mogu da se uoče slojevi, mogu da se uoče i kontradikcije kad se čita na taj način, ali posmatrano sada iznutra, iz pozicije hinduističkih, dakle, vernika, reč je o jednom svetom tekstu, jel, koji ima svoju poruku, a koji je naravno kao i svi sveti tekstovi interpretiran na različite načine u Indiji, ali i na zapadu. Pa sad da dođemo do toga. Zašto je Gita toliko bila zanimljiva zapadu? Jer ona je predmet proučavanja mnogih i filozofa, i političkih delatnika, i umetnika. Dakle, to možemo proširiti. Zašto je Gita toliko važna bila, dakle, ne samo u Indiji, već i na zapadu? I jeste važno, da ne kažem, u prošlom vremenu. Da. Pa, ako posmatramo sam početak, to je dakle kraj 18. početak 19. veka, Evropa, to je na prvom mestu Nemačka, otkriva Indiju, mislim, ne otkriva naravno Indiju, ali otkriva indijske tekstove u izvorniku. Neki su to nazvali orijentalnom renesansom, kao što su antički tekstovi posle pada Vizantije preneti na zapad pa doveli do renesanse, tako sada otkriće sanskrta i otkriće tih tekstova dovodi, kažu, do nove, dakle,
renesanse u vreme romantizma. Jedan od prvih tekstova koji je preveden još 1785. na engleski je upravo bila Bhagavad Gita. Dakle, broj prevedenih tekstova je vrlo mali i oni sada iz te zemlje o kojoj su dotad imali izveštaje misionara, putnika, ali nisu imali direktne tekstove, dobijaju nešto što ih je fasciniralo. Dakle, jedan veliki filozofski, religijski tekst o kom s oduševljenjem piše jedan Wilhelm von Humboldt, piše Hegel, dakle niz drugih, i Indija je tada započela svoj put. Dakle, gde su ljudi, kada su hteli da se upoznaju s tim šta je Indija, dakle, onda su imali nekoliko tih ključnih tekstova. Mada kada kažemo indijski sveti tekstovi, zapravo njih ima mnogo, mislim, tantrizam ima svoje, drugi imaju svoje, ali ako pitate zapadnjaka, naročito recimo 19. ranog 20. veka, reći će mu Upanišade, Bhagavad Gita. Da, to će biti ono što je najprepoznatljivije, svakako i najpoznatije. Da. S druge strane, ja kad sam rekla nekakvi politički akteri, između ostalog sam tu mislila na Gandija. Čini mi se kao da je Gita u trenutku kada je Indija sticala nezavisnost od Velike Britanije takođe imala veliku ulogu. Kako je Gandhi o tome pričao, kako je bilo njegovo razumevanje Gite? Gandhi otvoreno govori u svojoj autobiografiji kako su ga u Engleskoj Englezi koji su bili članovi teozofskog društva pitali da im pomognu oko tumačenja nekih sanskrtskih izraza u Giti i on je priznao da on Gitu nije čitao. I on je zapravo tim indirektnim putem, i to je nešto što je zapravo u istoriji kulture mnogo češće nego što se misli, dakle ti razni indirektni utici, upoznao se s Gitom i onda je prigrlio Gitu kao jedan od tekstova u svojoj nacionalnoj borbi. Početkom 20. veka u Indiji se formira taj pokret za nacionalnu emancipaciju, bilo za status dominiona u okviru Britanije, bilo za potpunu nezavisnost, i sad imate okretanje tradiciji i okretanje Giti, i svi koji su tada bili aktivni, politički ili društveno ili kulturno, gotovo svi komentarišu Gitu, pišu o njoj. Jedan onako od zanimljivih izuzetaka koji se nije toliko okretao Giti bio je recimo Tagor. On se više okretao u Upanišadama i Budi. I Gandhi ima celu knjigu o Giti, gde on tumači zapravo Gitu kao jednu vrstu alegorije koja govori o našoj unutrašnjoj borbi, unutrašnjoj borbi svakog čoveka. Ali imate i Gandijevog učenika koji se smatra i njegovim naslednikom, Vinoba Bhave, koji je u zatvoru početkom 30. godina jednom nedeljno držao časove tumačenja Gite svojim suzatvorenicima, i od toga je kasnije sastavio celu knjigu. Tako da vidimo da je Gita tu zaista imala veliku ulogu. Da uđemo i u sferu popularne kulture, mnogi koji su gledali film Oppenheimer i pre tog filma prosto poznato je da je Oppenheimer u trenutku kada su oni uradili testiranje za atomsku bombu, odnosno i tada da postoji taj snimak, ali kada je puštena prva atomska bomba, da je on tada citirao Gitu i da je rekao sada postadok smrt razarač svetova. Hoćete nam, molim vas, Nemanja, objasniti taj konkretno citat, kada se on izgovara u Giti i zašto mislite da je to izrečeno baš u tom trenutku, nešto što ima toliku snagu? On zapravo pominje dva mesta iz Gite koje su mu palo na pamet, koje se nalaze na dva različita mesta u poemi. Jedan je taj, a drugi je kada bi na nebu hiljade sunaca zasjelo u isti čas, ne bi bili ravni sjaju ovog veličanstvenog. Kako objasniti to? Naravno, na prvi pogled deluje vrlo jednostavno, može se objasniti vizuelno, ali zašto u tom trenutku kada imate nešto što je apsolutna prekretnica, trijumf nauke, trijumf tehnike, gde sami učesnici projekta Manhattan nisu baš bili sigurni da li će uspeti, kako će uspeti, da li će da zapale atmosferu, šta će biti. Dakle, od svih mogućih poređenja koje mu padaju na pamet iz kulturne riznice, koje bi mu mogla pasti na pamet, on zapravo izvlači iz svoje velike memorije, izvlači indijski sveti tekst. I to je zanimljivo. Dakle, imamo svet koji bi se, kako kažu neki koji se bave religiologijom, raščarani svet, sekularizovani svet, trijumf tehnike,
a onda se to što se vidi, što prevazilazi ljudsko iskustvo, tumači zapravo onim delom iz Bhagavad Gite, dakle govorim sad o ovom sjaju 1000 sunaca, to je deo kad se Kršna razotkriva kao vrhunsko božanstvo. To je taj, dakle, najvažniji trenutak možda. Ono što bi se nazvalo teofanijom, božanskim otkrovenjem, ili kako bi neki rekli numinozno koje je sveto, ali sveto koje je strašno. Strašno je zato što je radikalno drugačije od čoveka. Dakle, i u susretu s tom manifestacijom nuklearne energije, on je pribegao ovom poređenju, objašnjenju, kako god nazvali to.